bese-ke mina ngithatha iy'khoma zami-ke sengiyaphuma ngihamba kanjalo. Khumbula ukuthi-ke kade ngikunikeze laphana ingoma kaSikhwebeni, kanti isihloko sengoma sithi nje umjolo. Emsakazweni wakho-ke umoya 101.9 FM uhleli-ke nomfana wasenjubanjuba bathi uMr Emo. La sishaya khona-ke emsakazweni wakho-ke bathi umoya FM bakithi la ezweni-ke laseWaterloo edolobheni eThekwini, bathi-ke seduze kwaVerulam. Kula sishaya khona-ke umsakazo wakho bathi umoya 101.9 FM. Ngicela ithuba-ke ngithi mina lapho kade ungilalela khona bakithi bekumnandi-ke sindawonye. Njengamanje-ke sengiyaphuma mina ngikushaya ngopapayi bathi-ke wamnandi sabona kodwa kwabuhlungu wepapayi. Mina-ke sengiyahamba-ke njengamanje ngiphikelelele kwelakithi la ngizaba khona-ke bakithi. Asibanga ngikunsizwa umjozana bakithi eke yathi ukukhulumana nami sathi ukukhuluma nayo ngapha sikhuluma ngazo indaba zale nsizwa. Kodwa siyabonga mjozana mfowethu, thatha ithuba leli mfowethu ulisebenzise ngempela, ungadlalisi ngalo, ungadlali ngalo. Njengamanje-ke mina sengiyaphuma njengamanje ngikushiya ezandleni ey'fudumele. Uma ngikushiya-ke mina ngishiye nje wedwa, kodwa-ke ngikushiye ezandleni ey'fudumele. Ngiphuma ngengoma emnandi laphana bathi-ke ubanikele ngiphuma ngayo, ngiphuma ngengoma kabani othi dokotela, bathi-ke usaliwa lo Jose.